asofo no yedwesem ya hantansem Yankopon ade do so ye cheap ye komo yensu ena make an upon blank sa so bia le wa sase so aye ni communion ubetime ja fellowship bia de hu ena so yo na so for no ntimi Jesus a biblical introduction to believers no so for me so they are no pensika keke so for be went me many person nsumu na one holy communion no a fellowship and yet church and rules I did Christian no Ebusianfo unya bema limo elikem kwame amega memawo akwaba edeba Xposed GH kasafidie yeso na me catchrow say ensema etwi kobreman ene yekofa ede abro empempri e Christopher a yekwa asori ene kane na nko bi kwa asori a na ye say you have to be baptized e was say wo true baptism obi also wo so odi communion ba ene obi di communion no owia na wasa kodi bone e wo fie obi so ko oso ehu nya semebo esu ene wonam social media na nsem asebe ehu nya ye de yekopa asem na yekopa asem na wotena se na wodwon se wieye mrem ehia mawa ye ba kofa e de abraw enti bebi ameti eye Emmanuel Salvation Church International oso forward there na senior apostle Anthony Ahenkan ene ono na yatwen aben no ene ye ne e ba betwetwe enkomo efa esubon ene communion edie hu ene se na ekoso ewo awiase a ye nemu ewieye bremu no emu nsem itina Xposed GH ye nam ayaka cho se Xposed GH no Ghana and beyond na ansa na metwen aben odifo no ananyame nipa no na me ka cho se subscribe na share video yi so eyeden ema me uye Kristo ni mapa ana unim nyame mpo a ene ye kirewo afa sene communion ene esubo efa eden eko ansa na wagina baby ajeje ede afa Kristo sumu ebusianfo me samao akwaba ede ba Xposed GH no before me ma akwaba ede ba Xposed GH ya we see anya do katachie nyame asomdwe nka atifo ene wososo dasin so ene yatwe abewa na enya asembia na enkomo a yebedi ene eye esubo ene communion wine a yedi ewa asoredem edifo yebisa esubo kra ene den esubo onyankopon hihye yemu no esubo se yedware ya hohoro ho ya sie ubone spiritual people onyankopon enhihye enyame edi identify nipa to say identification nyame enhihye ya identification ya odi ye na ade enu na ebe kire se wo say nipa we wa ma ho kwan me edwale wo asiesie wo apolish wo a wo be nyankopon chei ndi obi wa ma no ho kwan asiesie no ho enyare ampolish ensie ni bone no ontimi nko nyame anim so ahemem e ma nye yes nyankopon hihye starting free Yesu Kristo mpo penso you now so for Paul my reference 1 Corinthians chapter 10 by ya kan 1 Corinthians chapter 10 ba we must say kan sim bibre uma they say baptize any woman am baptize because nyankopon the Israelites nimpo ekon no fa opokoko mu no 1 Corinthians chapter 10 literally say na ye esubo ehunsunsanso na nipa no obo asuama o di wani mu ana opele sara no ani Jesus or no obotan no the if we read 1 Corinthians chapter 10 it will be among su dia na onyan Awurade ni papa na onyan Awurade ntum sala mpesem kire obi ebosu na ombosu ye papa ye kra na onje Awurade entum osu dia na un committee you are not a commitment person you be to makanto as a Christian we know we are out of coverage area you esubo papa e woni esubo papa enye papa esubo papa ni nyina John chapter 3 verse number 3 or
Matthew 3 verse 13 Yesu Kristo Yesu nankasa kobosu na John 3:3 no ka kire Nicodemus say free nsuo no honhom an obi a mema himam Jesus no de wuntimi nhyan te subo papa ne say ye do awutire wura nsuo mu apagya wo na Yesu bo papa subo aka bia edi nsuo agu utiri mu de apete so no de ebi ni babrum ba bia masia bia Ezekiel 37:25 ene kire say ye mfa nsuo mpete so nte ho enye baptize ye ti obi ho say ye bless akra na say ye kobo so difference ye den ewom Yesu ye shira na wasondem te ne ho enu akire no Matthew chapter 3 verse number 13 so say akomi kobo ne so this oga say din so pete me so enu ano no anya ne kore any Bible site is not a biblical in the Bible na eya woko na ye pete nsu egu on so ebi wo kra omko pool mu no eno so nye baptism beti maka say edwe asofo no edwe sem eya hanta sem Nyankopon ade edoso ye cheap aye komo ye nsuo na sofo na sesa ne nkofo akopu obekokra no ba bia me exercise obekọ na bia gas ni ba si gum ni apam wo mu nsuo ne ntere nko ba bia na nsuo bia odin nsuo bia purpose nti nsuo no ho enti nsuo no any pool no difference ni a big pool nsuo entene nipa na akretie nti nsuo a Bible ka ho asem nti Nyankopon wo ya aboa in such a way say and sabi empreduasa empama from tie me nti nyame nti Jesus Christ ofina iko yimi ko bo na su no tanyam bia no nti de nsuo ni ho ebra Ethiopia Enoch ofira yi ba ko hu nsuo a o ka se nsuo ni de na si mesu bo ho kwan no nti sa time Ethiopia Enoch ne ayi na nti de nsuo ni ho ana wose me hu nsuo a bridge da so Bible say no sane konsuo ni mu e ma ye ko bo na su Acts chapter 8 verse number 36 to 38 going nti se ko basa na de o se no nsuo hu hia ye nsuo ngu tiri fa peto so yesu body a media into me no Bible no de a different thing together in shia na odifo me bisao esu bono ye wonsu bi edi ebo esu a nsuo be mu ana nsuo ben ene wo se ye di bosu aye esu bokrojin aye legal esu bokrojin betima bonsu esu opum obetima bonsu we nsuo bi etene nsuo bi etene ko ba suo bi mu tene to say lake river any river bia betimi abosu ewom gise bia wakodu Sahara desert nsuo ni bonkum eni nifa osoro tete kwa fra mo Nyankopon ponim se ba bia waduro no nsuo ni ho ene basa ubetimi ape ebia nsuo bi edi ahwiegu ni so na the person that no bewuo the sacrifice towards to say your identification towards to say you fan prepare bia ibenya nsuo etene emergency asem na make kan nsuo na ya pete no for emergency for nsuo pete no just a blessing keke say ye shira wo ana say e be emergency say ye tell ho for emergency Ezekiel 37:25 quoting entino so be person obo su proper baptized there o make sure say the people be wura nsuom amana sorry and na yesu ba papa ese say tiefu nyina tie obia betimi am ye debate so fu obia betimi am ye debate me can point blank say sorry I am also sorry any communion it is not a biblical church anya sorry eja o emra na wo kasa no wo ka quotation me wo Corinthians referring to obotan bi na obotan no what is it talking about with mama a scenario about that obotan no what it was talking about it here for person omote okay you got obotan Bible mention oboa na say ade nobody can turn in and I say obi ntimi sheki unless Onyankopon the obotan no stand for Jesus Christ on any rock into Jesus Christ no ade bia
Bible identify it declare say 1 Corinthians chapter 10 no was na Israel for no Moses do munam suo no mu kro no Nyankopɔn ebo wo mosu identify won ema ko fa opum purpose nyame bon wasu esu boni about certain categories so ka Genesis kra na yeah. It's not talking about Jesus Christ or your botan. Now I want you to tell us a two bono. A shall free Old Testament. It's a my do muko tra a pococono and a year subonana. And look at Subono. Bible not identifies and then also a year subo. Say, Subon say, Kupon the said that in Nako the foundation of Abraham no you church ya. You trabe machetia, no they identify and say, we nyame hu tue and no free hono no we Nyankopon yi Israelis no if in kwasum we Egypt no Bible say yes Nyankopon mu nyina ko fa kokoro ama ensuo no spring gi wo mu nyina ho no ye asuba na Onyankopon na ehye ne sa edema Israelis no enti eno akire no na ewiase enyini no na Yesu Kristo Nyankopon yi John the Baptist eba bebo asu with the New Testament era enti no New Testament kura de e clear say and say we so nipa ne nsa ko nsu ni tiri ko wura mu na osie ne bone emra also obi bo esu no emra wa bie na no akasema fa Yesu se mekra ene manye kwa ana wo se onya level bi e wo Kristo sum ansana wa bonesu ana. Fantastic question, very fantastic. We raise a man who are Sunday and we're happy. The question is so. Now, the secret is heaven. How to prepare yourself to heaven is important. And the so 15 years, it is not a silver platter. So 15 years make heaven. In the heaven, a process. They didn't pack heaven. First, as UGD, Hebrew chapter 11 verse 1. GD say Nyankopon ho. UGD we are. E was say o me nipa nyina hu say me de makoma ne madwene ne GD gitum say me Yesu benante. Romans chapter 10 verse 9. And experience our no. Was what wakoma nyina GD. Na do no pay mu ka e na nya nkwaje. The confession is there. When we are number third, baptized. I say boys you. A super important. In the super no, you do kokobo was you as I confess I saw them so for them say go so we no kobo was you. Do ku raise you. Do raise you we are number 4. And so the Holy Communion. We are the covenant of Jesus Christ, which is blood. And important. John chapter 6 verse number 53. Or some me say John chapter 3 verse 3 catch Nicodemus. And you catch a dominion say. John chapter 6 verse number 53 me say no kwere say so be any me honam ni jana mini de oni kwa. And in another way no there's a process. No so 15 yana obo simple we na onye bibi to aso say we yo. The subo gidie ni dikai na waka ubone wajia tu so afa Yesu se okra na waje nkwa afei ne ye kwa kobo wasuo me fa Yesu se me kra ene manche nkwa na no che say I am moving into the step ye bebo me esu yes na esu bona wo kan o ka say it is a sign of identification ewo nyamemu na obi bo esu a Yesu Kristo na aka say we are not perfect inti wo bia bo esu no ewie no na ogusu di bone so e question obi atime busa obi boss no gusu di bone ati say obi e lances no wanya accident wo lances no wanya accident o punishment no consideration wom say we need lances no wanya accident inti no when your lances so you vigilant say we accident you are proper and a good driver by coincidence na accident be bad Nyankopon ni no nyame grace bia by the grace bitimi ama onya otredidim anase nyame be judge wrongly and we are not judgment na ko Nyankopon ho by me advice you bibiara say tre nyame mu no saye bone no. We will come on the point of communion now odifo answer na welcome. I want to ask this question ewo ascendria eno so no na Yesu Kristo ye born ascendium
na wone okronfo eni mema mienu ne wo no ba ko na agi ni di ye no na se meka wo paradise no me patro ebisa wo ogini di wo cross ne so ehon no one ebo ne so. Thank you very much. No a emergency by the grace and a process in life. Into Yankopon, the Timmy consider nipa na be person be consider. It is not a biblical in the Bible. And this will be something me as never the country will say, I feel I was such a bad you Germany is to faults. You will see here and so make car because of what you're about to see here. We say no so make China and you are being a camia and not in the gospel. In this our consideration, it find comparison. In the amount for years animal just never true. In the processing that Jesus on wabosu. Jesus na boss Matthew chapter 3 verse 13 is wabosu. Ever say any pan emergency was we do immediately but me no kure nkwa obi nkwa janche nkwatim na wo obeka me ho me consider because wetin ya media nyame grace in so better ga say media no so me hwe grace e be na say grace na ni da ho bone e na o ye ntim nya say grace no nti a reference into the Bible. It is not a biblical. Na owo asendua no so no na dano no obi bese eya adom bi ena so no adom bi ena so no so so no so ya ye wa solim na ye mbo yesu enti yewu a ye beko hell ana asend da hon bone wa sheda se media memmo media me twen ade menti me twen me ka se me ge bi kwa usum se me ko bone atiefo me de ge no du so na me ka se on kan bone ne mo no so me bi se bisa no se me bo wosu ama be Nyankopon ba me bo wosu ama afiri na de ko no obetra konkon mu die ni payem wa no ge na ka ge ka chem so ntimi mo so because boy behind am no ndi se boy no ha da ama no wone na nka na se boy no ba ne nche no ka so won pina boy no ba je ne dan enti ge ni fi so ni mu sore ye den ekoi nti mi ba ya na mu se no e se mi wie ge na chira kwai na mi pesika ma boy no odi mi ge na ho ade enti boy no so okay se mi fi se me ma no 2000 Ghana na odi ai ge na ho ade de anya sa won de akwa ha da ma ge no odi mi sika nsa fanya ge na ho ade ena ye organize pace can be here dey make am fi se obeti da achi bi pace can be man na odi ye wodi ko ye na ho ade ye na ho ade wi ye di tu no fo e cancel no ko bo ne so bo ne de no kure no wa mo later was ko so crowd jaya wa anya dey wan to aso biem but it's opportunity say ni pe bi ab fi so ugidi Kristo di na fi se heaven bi wo ho be so be ko dia sa ho bo am be bo so important say obetimi edition oyo na odifo oka o story na odimaye na chese oba no efele se na samem no owodwaman bom yes nti obo esu a ontumi mbo sa adwaman no eto aso bi nti odifo o kire se wona won wale na wo wa solim na wo twe empana no wo so won sem fatase wo bo esu ana obi biara wo Kristo uji Nyankopon dia wa be ya bode fufuro number 1 enti ade bi efe no boni biala no ese udwane free ho 2 na e difficult to say ubetima ye 100% kronkron wasase so e difficult if you pope so copying 12 apostles so for obi adin ka say 100% except God into mistake from so abaye any from so bi a obeye no eno nyina be count against you but opportunity send there one more no kura opportunity send there one more no kura when the bonena no so be die into one more no opportunity send no salam pesa meka eja ye bebisa this issue okay obi akobo esu but still na oba no ne wo on worry ni that means omo hihye ho no sa nyoma no empema grow egusu ekoso sa nipa no ni fariban anything ogina he
se obi kokobo sua obi betima boss na onye 100% holy enso na kobo su obi betima je holy communion na onye 100% holy na ogie no ejire gidie anamonso ogie no ejire gidie anamonso ti se wutie me na ya wadwe se wo de wo ye de boy nti wontimi kwache communion me de boy nti ntimi convert mo asu me de boy ntimi mfa Kristo se me kra ma je nkwade a na wo hye boni ni mu kana boni no na wi improve boni no because the more beji Nyankopon di no fa se o kra no je nkwade me baba be boawo. Secondly osom kura wo mu no sof kura bebe wo suo no sof no beti ma kire wo de mpa ba ta wachi ama boni so ate anase wo jai kura. It is every opportunity ese de ono wagi no bi se wo di boni nti omo asu no difference is big. Odifo ya da se o church na afefo 80. We are moving to the next one aye because communion no thing. We have to know what communion is for us as children of God. And I want to walk back Christo communion anything. A for a team year. Se obi ba Christo onyi se oje ne krankwa. 1. Onyi se onyame obo so ne asase no. Ena o tresi no, o chesi no, o fulu no, o hwelo na chira kwae. Ube Kristo mu amasa adwene wei ena wotrim. Number 3, obi be Kristo mu pe anasa oji Nyankopon difa yise ne kara je nkwa ni Nyankopon pa. The process no believe. After so obi Nyankopon do Hebrew chapter 3 no. Jidi ni ba we confession so jitu fans and kana jenkwa Romans chapter 10 verse 9. When we no sa no na fe babata they say buku ni nsu wura nsu mi wo ya kan wasema wie na o ba number 4 a blood covenant due between God or Jesus Christ a important just say ehu ya papa na obi fe Kristo na wa man ho kwai Yesu muja oni Yesu ni muja fra ni blood covenant a spiritual message. Yesu Kristo no share that the two home man ni say some no be di muja fra no kire say home no me crab bataw de ho and according to John chapter 6 verse number 53 no say me nyame no e woda etwato enti se ni po be Yesu Kristo moja no opportunity so bitima sore e be yinsem bia no esen wo bia oni moja ne kora see onipa na wodi Yesu communion no yes e da Kristo beba no o kwan so be sore abeyi na no be yinsem bia yes wona when the communion no dia ahodi na be sore uni ahodi be sore na dia offer Yesu se ne kra na adwenkwan so wentumi ndi communion wentumi ndi communion no a ena make an point blank sa sorry bia le wa sase so aye ni communion ubetime ja akoro fellowship bia be hunu ena sorry yo nyina so for no ntimi lay the blood of Jesus a biblical introduction to believers no so for no so they are no perisika keke. So for be a went many person mu na one holy communion no a fellowship and yet church and yet rules I did Christo no yeah maybe sir onipa be na sefata se wodi Yesu Kristo communion fantastic obi o sefata so di communion ni wa gi Nyankopon di afale se o kra na je nkwa ni Nyankopon na wa confess afi enochi wabo asio ene fata se odi de mfata se odi ye de onyintumu se wafa Yesu na de ombo esu so do mo so ntimi ni communion do ombo esu no so ntimi ni do mo so bi ntimi ni communion according to 1 Corinthians chapter 11 verse number 23 ena de odi bosom so aduane na omfa Yesu se ne ka na je nkwa no
also ntimi ni according to 1 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4 also ntimi ni wohwɛ yɛmmam sese ana Kristo a abedru ana wohwɛ mu a de ama nkofo bi mu si nkofo bi ndi communion se members wo be mo communion no at the end of the day that day no free on se be on ne ge koda obekọ bia ba akotwa kakra nya 1 or 2 bi edi inti sankofo no so na entina eno so enye ebia omo obuo mo se ne omo nko mo boni so for my communion crowd 100% because we are human being na onyankopon ohwe akomam nipa de we di tu aniwa ti na razi mumra ten na munya temu ne mame because nipa bo wo ye bone for reason for situation bi that dey coboni and enti nya judgment na ma onyankopon e di ka de to so na mienu obi a odi communion bia no ebeboa no ese obi a oni de odi no konkon eja ni nyagopon moa ni awurade adom empo etimi eboa no sachira na de oni bi ko bi na egu se oni bi kura no de oni hu bi abaye hu bi a ebitima hyene so empo ti se ya sofui yenye 100% yemi yesu nyepe yente sabofo enso so no ohun se nyame hoho wo no so a osura de kakra we boni nyina na obetima ye ena de onye sofo no so de oni bibi odi na ni ye de eto ti se sofo no hene ne panyi ministers ne obi o rank positions akase odi boni bi anadwo da fo mpa no suro this de wasi ne bo se onfa boni nye hwe enti no ko ni timi garden ma otimi ye extra careful esene obi a wani bi kura de a no wagya to say obekọ wani mo bone ho nya control aja onya control dia na me bisa say won say ye wa sorry dem no sebe ye ni na ye nya kronkronfo ne ye te ho ye Kristo pese science ene aba sorry dem se ne ye besesa nti me gusu bo me dwaman me koso no monsa na mabosu na mafa Yesu se me kan ma jinkwa me forget me boni a me di no na still na me ndi communion na so bo we no nkwa amaye de pen o sefa ndi se wo fi se wo for Kristo de a se me maybe emwa Kristo so na nshi nyame ni nyame se utwitwa so se utwitwa so wa je ase enti wadwa mammo ene wo sabro ene ukuro no ene subambone a wo mu no se Kristo na wafa no ene ni nhia enti se utwa so ko enti mi se Kristo ni akowi ade ya che na kotum eye na kura se wawi ade enye fine Kristo no bi na akobo nsada gotem ho no na osofo abepie so no je se raro no ti se obi a okusuku uzo bi ko akusuku gra no ya ade ti se we okusuku akusua nyansa no yesei enti the more na wo hu hyeso bi mu na so mutimi control etemu down ema wo hu utimi nantiye abra wo manye busua eni wo yakopon asem onipa no so enhwe se enye se on obo wafa Yesu en kan jinkwa na yesi enya 100% no no so still na ogusu di bone na ogusu edi na ogusu di bone ya se ni yakopon tem no fine wo de wani match so ye Kristo ni na esuma se udi bone enti obi okro betima di bone na sia ne sofo nyawe member bi afi so ejani ba na onyakopon ni mu no oye poor and I say we totally ya nyakopon ompe enti ero de enhyem kran na se ye ka ho asam kra so be di communion afa Kristo kra wa je nkwa no nyakopon asum nyankopon wa nyankopon na Yesu Kristo somafo na Yesu chidifo na be buwe ni egusuo asa dibone aka ho ne de ebodi nkura we mu a enye fine and de enye fine se nipa be sampo ni aka ho asem ya ye behwe na wako Bible mu amaya question person me bisanse esubo eso mfaso anything e de ma wona wo ba Kristo mu any wona
wagye Yesu Kristo so adi esubɔ ɛso mfasoɔ ne den. Esubɔ deɛ mfasoɔ Yesu Kristo na identify. John the Baptist say boy nsuo. Because me bɔ mo so wɔ nsuo mu. Edudi ma chi ba no. Me nsa sɛ me wura ne ntokota. Ɔno mpo deɛ ɔbɔ so honhom kronkron wɔ gyem. Introduce Jesus. Esubɔ ho mfasoɔ nyinaa ne sɛ. New creation, a New Testament in the Bible. Signing I'm sharing and saying, Unipe biara foundation. Oba menche, no person oba menche no. Oba na wono. Wa pass it through oba. To say ni pa na honte. To be oba wonu biala no. Etwa se esie ne bone, emfom so e wono. Honhom ne honam fam bone wono. And into chase a bonus. And can yes to Christo Bonnie be any no, that's what bow nti. It chase, it means assume near bonus you. And you know, upe deep when I need deeper and a match the one. And you see a penny and see a timothy, and see a wedding, a river, and important, or see bonny person. Sanity. Na twetwe nkɔmɔ fa esubɔ ne communion ho no. They say communion so mfasoɔ deɛ ene den edema a Christopher ni wona wo ba Christo. Fantastic question. Communion vaso obi bia obi di communion no wani Yesu Kristo anya blood covenant. In say covenant no moja de ne moduro. Enti no abe Yesu Kristo ba prekope. Automatic. Do be Kristo ba prekope dia. And the Bible says John chapter 6 no say menyan no. Enti kan 1 Corinthians chapter 11 verse 23 so so what Jesus nedi. And son abedi communion na why day wedi the one Yesu Kristo na nie no bedi communion na memfi so bedi dia tembuo abada so 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 30 and the spirit asem and John chapter 6 verse number 53 no chere say obedi honam no wanu mogya no menyane no me mogya no best man sorry na beka de say oka the honest adom bi o ha obetimi de adomo na de wani bi kura de a woni Yesu ni moja pam ani moja betimi arvafa amo asori da the important Na eja asori a enam ende aba wona wose media menji ye for now ni yendi communion yensan bo yensedan yere ye humbo asu ebu ya periva bi ni ade no. What is the message you have for those people, especially the head of the churches and the members what should expose you to what you put you on many penny and say okwa asor for what purpose maybe ye pure spiritual man you di for ye nyame hutua nyame ye di for na me come atie for atiase say ye ma di for bi mfa ne nsankyere ne a wo ye enter ne wadwen purpose for heaven and sometimes they be kwa sorry heaven tina okwa sorry. Most amatima ko any fellowship ni asola who do be opebia no boko to communion and baptize and the rest obeboko to copel miracle fine nemo me come asofo na tia say ni pebi ho anadwuna ye ne say oba sorry enti don ko busumfie no waba wo sofo no ho se dem na abeto ama no nsanche ne nko a na abepese obehwe obeya che nipa no ne sika na abepese obegide a wo asem bɔ ne po me yarfo bebre wa ha nyame fam so ye bibia nyame pese o ye bia nanso ba memo ahu se o yare ne de e just camouflage the purpose ni okwa asore bayi wo bro su wuji communion di communion na yare a na wo hwia kra mami ama obi na ama obi na ma bless wo da kra na wu na beka na nsa kra mo wu a metimi abro communion if it's a communion no ena ekenya o tu ya kwa asori na mo sori wo ya asori na ni communion so fu ni communion anya church anya asori a so fu obi pa wo mra 101 afi obi ntimi mo asu anya church ba aye bi fufuro na wo ye ena wo introduce Nyankopon di ato so de ame no ya adwene ye na nyame mu waten na mo si Nyankopon di mu pa na wuru se regression eso faso no na nipa ne kra nya nkwa wantimi amfaso na ka say church a me believe say a church na every church biara no eso fa rules and regulations in the Bible na otimi kopie ahinwa no enim
Ja enipadom ene ebehwe enipadom so na ehwe the ama question ya me pese me bisa yidi betwato Kristo say me honam ene abodo no na nsuo ne me moja na obi a wonim Kristo wo bom say wo so na wo twa adwan ne ade de omo de omo osum abosom na wo de yembe no moja wo de nya bosom som also the assassin Nyankopon dia Bible said you dey Nyankopon dey only bani ni atrofo entino se obi wo Yesu Kristo no na enkane no ne di moja emwa moja no de kompata awurade anim enti se wo na abaye bone a na de fata si wabo ne si wabo de fata se ya ji wudwan e kompata awurade ne akopata eni nyina mu no na ya se winiska na ukoto na ntwi ana onwan so de ahemfo no eye na ahemfie pepepe na iski so kan se de eno ntimi nye nkofo nduka Hebrews chapter 7 eno ntimi nye nkofo nti sa ntie de ame ameko na me kodi me sacrifice me blood that's the end of everything and I ma Yesu Kristo be dey edini moja ebitwa so nti wo se obi mpo wiase no fa no kra na je nkwa no fa process na edi ko Nyankopon di ne wona no moja na wo so abaye ne dia enti na ordinary grace na dom ne honhom bi awura ne mu a sa nipa no no wa hye ne nsosonko enti eno ne nkotwu dwan kraman ya brechira kotwa no difference ye dan ewo we the grace ya dom peche fofofo de wo bia betimi asachira na dwan akosum nyame a onko say bibia Mama conversation na very interesting because eya na enkofo explanation what de ma de ntia yeja odwan twa ene ade no omo kwan ni na omo reason me bisa do but omo reason omo de maye ne say eye boni say ubetwa dwan ene ade now while you were talking you made a statement say edwan no di oyo ye ni na woni dwan no obeye sia kwa akotwa bi iti that means you are trying to let her know say yes Christ number because edwan ye boni but oba say for all people to be able to come close to God. Was that a reason? That's a reason. So fantastic. What summarizing ama matriama papa. Sabe pepe. One hour trade journey at the adena. Not just na just a bonnet. Oh, be trade journey and your bonnet. We trade journey there's certain reason. Nemo say we jo crown Canada is a way so better communion as such a na obi trade join be for purpose be for reason be there. I think enye bone just say we share that church and say me could trade join my bosom na bosom na di what dey here and no guy 1 Corinthians 10 verse number 25 going na be catch us no dey enye eno ne communion boy bra sa yes I dey account ni problem. Yes, Christo abana ye wo communion there. They be kan say edwan twa no se be hu hia. Nanso se obi se me there. De nyame ayama mi, my friend say ene there I want to do a burnt offering no. And no question mark any hu for God not for bosom. Question mark be any hu. There's no question mark. There's no question mark because e bi ene mi kum dwan ya aduane amankofo adi. Enye mi kum for me bone ho pata anti na mi kum na emo mi kum dwan ya diama nkonfo adi a bone be no manasa afia so mi kum dwan cheche mi twa na ntwa cheche mo bia yubia bone bi ani mpache bone bi ani Kristo ni bi so betime de sebe odwan ana odwan akoko aye direction ana oh what the direction be for spiritualism there into me believe me gidie no say nyame and I can't say so for some fanya direction be for purpose be there it is not sin enye bone na emum say wu twa say me de sisa me kran kwagye in terms of say me ko heaven ti and me bone bi nti na me twa dwan there you are wasting your time. Kristo aye bibia ayi na wi dada sanity eja
yɛda wase ɛnɛ de wakyekye nsɛm ɛde amaye ebusuafo aha Xposed GH onua bema limo Eric Nkwame amega se meka cho se meme ben etitifo bi said ya na asema wo betie no ya asema ebe sakra wa brabo asema ebe ma ofutu asema wonnim nyame a ebe ma watwen na wahwehwe onyankopon odifo ene ne twetwe nkomo senior apostle Anthony ahenkan ene ye twa ben no na odi na asem atwa to edi atodwa owi a na odi ne number so atodwa ohia na wotumi afre no ebi amre nti na wontumi ankasa bebre question me how abrabo mu pese wuti asempa frɛ no owo ho waye ready so obetete nsem ahadi wo meye ena mesrew ena onye yiyimu da bida nti obusuafo maye twin ben odifo asem atwa to o masem atwa to ni na se so ni pa ni wiase ne nyina na wan kaise ubiwu a eno so lusu bibi nti adwene se ni pa dwene ye abrabopa a obebo na asase so ene ekwa be fa so a obeyi adwuma dene na otimenya wano aduane ena uwu achi so said ye bisi ayewo even we cry here say we achi man so sembiansi na at the same time no okra ibenya nkwaje ti say okra benya nkwaje no ena sisi e ho na mbesi ya ntwe adwen nsi se yebewu na yewu achi etie na henye beko edisem Revelation chapter 14:13 or say shall we awradim na no sin se obehomia bibila ni nyuma bidi nachi yala se osofo bi a wotie me mesrewo ni di ni ahobrasem nyense nchane nkwa na esawoye ya so hwe ni pa ne kran kwanchie o part 1 and 2 and 3 kran kwanchie no bi ni se process of osubone yade kran kwanchie no so besasa na yare aka ho kran kwanchie so the bible between 4 no timasa kire fini poni sa na ma me nse ni nyina amba na yense nchane baji we bepe we nko ade a ene na nipa no obinya ne ho sede wo pese onya ne ho no kwapapa na boni bi aso ba na wieye no obehunu se sabe odi nkwase asem nti me se ni di na ho brasim se ya mpri nipa ne nkwaje enka se ye sane yare anansa nchane ne ho na ni nyina bom amena wie paye medamase mize obeso frame na bitima frame 0244 921940 0244 1940 0244-92-1940. Apostle Anthony of Emmanuel Salvation Church International. Of Emmanuel Salvation Church International. Odifo ene ne twetwen komo senior apostle Anthony ahenkan. Ebusianfo mi amede dwumedie ebro mede ni limu Elikem Kwame amega. Wobetumi aframe Efokent aha Xposed GH. Ahwefo subscribe my share video no so. Aina nsempa ene nyoma etwi kobreman ene yede ebebro aha ena mede wo ebesi dasende yebesi hia makramo bye bye.